تبديلا إنا لله. Turi muri Irani. Ibitwaro bya kirimbuzi harimo indege za gisirikare, misile zihambaye bikomeje kwangiza inyubako zikomeye ndetse n'abantu benshi cyane. Ubwo ni mu gihe ubuyobozi bwakuweho binyuze mu ntambara y'urufaya rw'amasasu, aho ni mu gihugu cya Irani haje igitero cyitwaje intwaro bikaza kurangira perezida w'igihugu ahasize ubuzima. Hari n'abandi basirikare bakomeye bagiye barwa muri iki gitero kuko intego yari iyo gukuraho ubuyobozi buriho bwazengereje abaturage, hakaza kureba uburyo hashyirwaho ubuyobozi bushya. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel nibyo byinshi nyuma y'iki gitero cyaguyemo umuyobozi w'iki gihugu cya Iran. Uyu mugabo wari warateje ikibazo kuri Amerika ndetse no kuri Israel bigatuma bamuhiga bukware uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ubundi ni muntu ki? Yitwa Khamenei, ni umugabo wari ufite imyaka 86 y'amavuko, akaba yarayoboye iki gihugu cya Iran kuva muri iriya myaka isize. Mu mwaka washize nibwo Israel yateje intambara kuri Iran, hanyuma na Amerika ihita yinjiramo bihita bihura kuri iki gihugu kimwe. Byaje kuba ibirenze ubwo ejo hari mu gitondo cyo kuwa gatandatu Israel yahise igaba igitero kuri iki gihugu cya Iran. Nyuma yaho gato nabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza guhita zitangaza ko nazo ziri nyuma y'iki gitero, ziravuga ziti tugomba kubafasha rwose tukabagwa mu ntege. Umuyobozi wa Israel nibwo yahise atangaza ko ibyo bari gukora ari imirabyo, naho nyuma yaho haraza kuza inkuba. Bifashishije intwaro zikomeye cyane, indege z'intambara, bagabye ibitero bikaze mu duce dutandukanye. Leta za Iran zikibona ibi biri kuba zahise zikangurira abaturage kujya kwihisha munsi y'ubutaka, ndetse inahagarika bimwe mu bikorwa bitandukanye harimo nko kujya ku kazi ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi cyane. Israel nibwo yahise itangaza ko bizeye umutekano wabo kuko Amerika irimo ibafasha mu bijyanye no gukomeza umutekano w'ingabo zabo. Iki gitero cyagabwe kuri Iran cyangije amazu y'abantu bakomeye ndetse kinasenya ibiro bya perezida wa Iran, ari nabyo byahise bivamo kuhasiga ubuzima bw'umuperezida. Nyuma y'uyu munsi umwe gusa niho Iran yakomeje kuvuga iti ibintu tugomba kubishira ku yindi ntera kuko twebwe ntabwo twabihanganira rwose. Iran ku kajinya kenshi cyane batangaje ko bagomba kwihorera uko byagenda kose. Israel ikibyumva yahise iteguza abaturage babo kwitwararika ndetse ifata ibitaro irabifunga, ni mu gihe hasigaye inyubako ziri gukorera munsi y'ubutaka gusa. Nyuma gato ibyo Iran yavuze yabisize mu bikorwa, ihita yohereza ibitwaro bikomeye kuri Israel ndetse nabyo biza gusenyura ibikorwa bitandukanye. Mu gihe Trump we yiturije yibereye mu rugo, yahise atangaza ko bagomba gukuraho ubuyobozi butari bwiza, Iran bakayishyira ku murongo. Ati ubutegetsi bwa Iran burashaka kwica gusa, mu by'ukuri rero ntabwo turi gukora iki gitero mu nyungu z'aka kanya, ahubwo bizagira ingaruka neza mu gihe kizaza. Ibyo yabitangaje yicaye mu biro bye ubwo yohereje abasirikare bakajya kurwana, ariko we agasigara mu gihugu cye. Nibwo yatangaje aya mavideo ndetse aza no gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, avuga ko ubuyobozi bwa Iran nta kintu kirimo, ko bagomba kubyigaho bakareba uburyo bashira kino gihugu ku murongo. Perezida Trump yatangaje ko badatuje habe na gato, kuko yatangaje uburyo hari gutegurwa ibitero byo gukuraho burundu ubutegetsi bwa Iran. Arongera yizeza abaturage ba Iran ko igisubizo cyabonetse nk'uko babisabye Amerika mu myaka yasize. Bigeze gusaba Amerika ko bagomba kubafasha kugira ngo babakure imbere ubu butegetsi butari bwiza. Trump yakomeje guha icyizere abaturage ba Iran, abizeza kubaho neza cyane nyuma yo kubakiza ubuyobozi bubi, kugira ngo bakomeze kubaho ku mutekano ndetse bakomeze no kwisanzura mu gihugu cyabo. Intambara aho ikomeye cyane n'uburyo Iran nayo yaciye agahigo ivuga ko itagomba guhagarara habe na gato.
ubwo bakusanyije intwaro zo gutera kuri Israel ndetse bagatangira guterayo na bya misile bikaze. Ibi byaje gushwanyaguza inyubako nyinshi cyane muri iki gihugu cya Israel. Iyi ntambara ukurikije umuvuduko ifite ndetse n'ibikorwa byahagaze kubera ibi bitero, harimo nk'ingendo z'ikirere, harimo ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, urebye ku rundi rwego, kandi abenshi barimo bavuga ko ntabwo iteze kurangira, kuko Amerika yavuze ko itagomba kurangira muri iyi minsi, kuko hari gutegurwa ibitero bya karundura kandi bizamara igihe kirekire. Ibihugu nka Katari, Kuwait ndetse n'ibindi bihugu by'Iburasirazuba bwo hagati byahise bigaragaza ko ingendo zitemewe kubera ibi bitero biri kuba bitunguranye muri iki gihugu. Ibi bitero biri kubongamira ibindi bihugu by'abaturanyi, kuko ibi bya misile biri kugenda bikagera kuri ibi bihugu bitandukanye by'abaturanyi. Niyo mpamvu ingendo muri ibi bihugu ubu ntabwo wemerewe kujya muri kiriya gihugu. Niba wari ufite cyangwa uteganya urugendo, uba wicaye umanza utegereze imirwano ise n'igabanuka, kuko uramutse ugiyeyo bishobora kukugiraho ingaruka. Nitwa BOT, kamera twazitunze muri Irani. Ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde.